I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj prvi novi video kako god vam je lakše. Danas ću vam pokazati kako da skinete Minecraft, da ne plaćate ili bilo koju igricu hakovanu. Naprimjer Biblia Soccer, bilo šta može biti hakovano ili možete izaberete mod kakav želite. Prvo ćemo krenuti, skinut ćete ovako, kucit ćete Happy, sekund, nešto baguje, Happy mod, Happy mod, ćete ovako prvo, to je tako, idemo sam sekund, ja mislim ovo prvo, da je to, Happy mod, taj link, da, pošto ne znam zašto neće, nešto zeza, come on, ajde, ok, pa ćemo, da, evo uglavnom vidjeli ste sam malo pre, da vam pokažem, evo opet ću ići, ne znam zašto ovako malo zeza, ali sam sekunda očita. Evo ga. Evo, imate ovdje, na primjer, skint last version, last version, što vidite u plavom. To ćete da skinete i tu će vam gore izaći ovako jedan link, to jest ne link, već kad skinete to, izaće vam gore da vam je skinuto i vi ćete kliknuti taj link i imat ćete, izaći vam ovdje da piše dole instalirajte. Ali ako do sad niste skidali ništa sa Google sajta, bilo kakve sajtove sa Google, treba da uđete u podešavanja, to ću da vam pokažem. Treba da uđete u podešavanja i da vidimo samo sekundu fuzija. Jo bože, gdje se to sad nalazi, ko zna. Da se to nalazi, ali pokazat ćemo da morate da nepoznate izvore dopustite. Eto, kada se skine, ući ćete u Happy mode, ovako to treba da izgleda. To ovako treba da izgleda i možete da birate šta želite da skinete. Naprimjer, sports, tu možete skinete bilo koju, naprimjer Score Hero i ja i mami imamo Unlimited Energy, Money, imate NBA, imate Die Hit, imate Dream League Soccer također, Soccer Star, Food Draft 19, Frostar Game 2015, to također ima, Soccer Hero, imate još mnogo, imate UFC, imate FIFA 16, imate FIFA Soccer, imate sve. Imate također Clash Royale, Clash of Clans koje možete imati privatne servere. Možete skinuti čak i Minecraft. Imate i ovdje nove aplikacije još. Imate sve žive aplikacije, možete sve da skinete. Sve Brawl Stars, imate čak, ja mislim, i privatni server, pošto sad ide mnogo Brawl Stars. Da, vidite. Imate mnogo modova, evo ga Minecraft. Ako želite, ono kao skinci, tu kad instalirate imat ćete sve skinove, imate Free Fire tu. Uglavnom da ne objašnjavam sve. Imate tu mnogo stvari koje možete da skinete. I nadam se da sam vam pomogao, možete skinete bilo šta. Pa do sljedećeg videa, doviđenja.